Marquise El Khoujat Chlah, qui est reprise en chanson par Edmond Guinness. Alors cette histoire-là, c'est quoi? Après 1872, la défaite des troupes de Cheikh Haddad et de Mokrani, la France conquérante, elle a soumis à l'interrogatoire aux mains des caïds et des petits larbins locaux qui servaient la France coloniale. Alors ils convoquaient les femmes des villages. Asinin بغيت اسويت القلبان تمزين يوراوي هذاوي غير اشرح يا ولدي اللعيبه ما كنشرحها باش هذا خاطي نعم شرح من بعد الى يون تشرح مسكين تا كاين 5 دقيقه كمل المثغني. C'était vraiment le règne de l'opprobre, de la saloperie, si on comment appeler ça. المثغني غادي نتقوين لا كاين اسيني ماركي تنخرج الشرح اسي ماركي سميتو كتبان صبار من بعد سفكن شويه يرزد مع شويه تزوزي. Il y a eu des femmes évidemment, la mémoire collective de Aqboul, Azib, etc. a retenu un nombre incalculable de suicides. Des femmes qui refusaient d'aller danser devant ces loups, ces escrocs, se sont suicidées. Ça, c'est Mohamed Mohamed qui a rapporté l'expression Marquise El Khoujat Chlah. دايما الناس تسمع حصل اد والد ادي نظر نو الطيب. هاد نرنو مازال الخير عرزات.